Dobar dan. Ovo specijalno i vrlo posebno zapravo izdanje emisije Doručak na travi možemo zahvaliti prvenstveno ljubavi. Ljubavi kao osjećaju, ali i ljubavi prema knjigama, jer nas u emisiju zapravo vodi sajam koji se trenutno događa u Istri, sajam Sanjam knjige u Istri, to jest u Puli, a sa nama su naše dvije drage gošće, Magdalena Vodopija, direktorica sajma Sanjam knjige u Istri, i Mirjana Duganđija, novinarka i spisateljica. Evo, pozdrav Puli i vama, drage žene. Pozdrav i vama. Moram pitati, budući da je festival već u tijeku, pogotovo Magdalenu. Magdalena, da li si već umorna? Pa jučer je bila neka kriza, uvijek postoje neki krizni dani. Kod mene dođu obično poslije prvog vikenda, jer on bude buran, puno emocija u njemu, otvaram, dolaze autori, dolazi publika. Posebno sada, u ovo vrijeme u kojem jesmo, dogodilo se jedno malo čudo i ja sam jučer morala otići malo odmoriti, ali evo nas opet krećemo. Mislim, sjajan je uspjeh, stvarno je velika stvar da se festival u ovim uvjetima pandemijskim događa. Dakle, ovogodišnji 27. Sanjam knjige u Istri se održava od 19. do 28.11., dakle do ove nedjelje, i u Pulu stiže više od 50 domaćih i stranih autora i autorica. Ljubav, koju sam već na početku spomenula, je centralna tema, pokretač ove 10-dnevne diskusije o fenomenu za koji ste se vi pitali da li još uvijek pokreće naš svijet. Evo, meni se čini iz vaše ljubavi prema knjizi da ga pokreće sigurno jednim dijelom. Ljubav je upisana i u posvetu ovogodišnjeg sajma Dragi Orliću, pjesniku, književniku, autoru razuzdanog erotizma, bardu istarske kulture, koji nas je, nažalost, zauvijek i prerano napustio u svibnju ove godine. Prije nego što krenemo više o festivalu, ja bi ipak predstavila vas dvije, mada ste vrlo poznate, ali nekako je red da kažemo u osnovama vaše biografije za one koji ih možda ne znaju. Dakle, Magdalena Vodopija, dugogodišnja direktorica sajma Sanjam knjige u Istri, rođena Puležanka, pazila sam na naglasak, da ne kažem krivo. Studirali ste svjetsku književnost i teoriju književnosti, a nakladništvom i knjižarstvom se bavite od 1990. kada ste osnovali jednu od prvih privatnih knjižara u Hrvatskoj. Zatim slijedi ovaj naš sajam o kojem govorimo, Sanjam knjige u Istri od 1995. Zatim Centar za knjigu Istre, jedna od najznačajnijih hrvatskih književnih nagrada Kiklop, multidisciplinarni festival Poližardan Europa i festival dječje knjige Montelibrić. Uredili ste brojna izdanja, među njima i katalog Pulskog sajma, jedno 10 godina, ako se ne varam, za redom, i sa Albertom Goldsteinom ste utemeljila biblioteku kod Tomasa, i uz to ste dobitnica dvije nagrade grada Pule i nagrade Istarske županije za doprinos kulturi. Evo, nadam se da sam u kratkom uspjela obuhvatiti vaš životopis, a sad ću, Mirjana, onda preći na tebe, ako smijem reći ti. Ti si rođena u Požegi, diplomirala komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, poznata si novinarka, naročito i s temama kulture, radila si u redakcijama od Vjesnika, Nacionala, Globusa, a sada si u Jutarnjem listu. Tvoj prvi roman, Nekoliko dana kolovoza, je ušao u finale svih važnijih nagrada u Hrvatskoj, a objavljen je i u Srbiji, u Beogradu, i u Skopju na makedonskom jeziku. Slijedila je knjiga kolumni i kratkih priča Indijančeva noć, a danas predstavljamo tvoju zadnju zbirku priča Rujanska kupačica. Uz to ti objavljuješ i u drugim publikacijama, recimo Europskom glasniku, surađuješ sa 3. programom Hrvatskog radija i mnogim drugima. Evo, hvala vam što ste danas sa nama. Pretpostavljam da je kod vas burno, vjerojatno puše bura, a i festival je
dosta intenzivan, pa bi zapravo krenula sa pitanjem koje je vezano opet uz tu neku ljubav prema knjizi. Naime, nas tri smo ista generacija i mislim da je nama zaista u tom formativnom smislu knjiga značila jako puno. Nije često u obiteljima bilo druge zabave, nije bilo televizija, tu i tamo smo slušale radio i čini mi se da su nas knjige zaista bitno oblikovale. Evo ja bih krenula tako s jednim možda banalnim, ali meni bitnim pitanjem. Što se tiče knjiga, nekako dvije regije sigurno u obiteljskoj kući, to je glazba i knjiga. Postojala je neka velika biblioteka i ja mog oca i ja imam u stvari jedan bag, rekli bi sada, jednu falinku. Ja sam malo čitala dječje, kad sam počela čitati, željela sam biti odmah velika i uzimala sam knjige iz te biblioteke koja je dosta bila obojena poezijom. Pa sam tako čitala nešto što naravno nisam razumjela, pjesnike, velike pjesnike tipa Majakovskog i tako, recimo 7 godina. Ali i sad govorim roditeljima kad me to pitaju, pa šta to dijete to čita, ali ono ne razumije. Ono nekako drugačije razumije. I što se mene tiče, moje kačenje na knjigu je bilo stvarno doma, a kako smo ista generacija, onda mi znamo sad ovo što ću reći, ali možda mlađi slušatelji ne znaju, nekad je to bilo prestižno puno čitati. Znači vi, ako ste htjeli ući u neko društvo, vi ste morali pročitati određene knjige, inače ne biste mogli komunicirati. Znači glavni u društvu su bili oni koji dobro poznaju prije svega knjigu, pa onda film, pa glazbu. Znači te 3 stvari ste morali znati uz ono što ste učili. Tako da je knjiga bila nekoć, sad to jako čudno zvuči jer je marginalizirana na određen način, ona je bila ulaz u društvo, ulaz u ono što vam je najvažnije kad odrastate, tako da vas prihvate. Ja mogu samo reći jednu malu igru koju sam imala s nekim društvom, glavno je bilo pronaći novog autora. I ja se sjećam da je tada o Kamovu se nije puno pričalo, on je tek poslije ušao u lektiru, on je pronašao Kamova. Ja sam bila toliko ljubomorna i strašna, ali moj udarac je bio, ja sam pronašla Pessoa i pronašla sam Harmsa. I znam da je neko vrijeme bio tajac u tom društvu, jer sam ja bila tada glavna. Znači, to je sad izgleda kao neki science fiction ili neke lovačke priče, ali je tako. Ovu našu generaciju je formirala knjiga, zato mi možda tako i lako prolazimo kroz taj knjiški svijet. Mirjana i ja na svoj način, a vjerujem i vi. Mirjana, ne znam da li želiš ti nešto dodati, ja bi se evo sad samo nadovezala na Magdalenu, jer mi je zgodna jedna rečenica koja je spomenuta, a to je da se čitalo ono što je u kući bilo. Moja je pak vezana uz nešto što je prisutno i na ovom vašem festivalu, a to je zapravo proslava 200. obljetnice od rođenja Dostojevskog. Ja sam isto tako, kad sam bila često bolesna, 5. razred osnovne škole, sjećam se, vadila knjige Ericha Froma, Umijeće ljubavi, pa onda sljedeći po redu, bili su tu Topovi s Navarona, a sljedeći po redu je bio Idiot od Dostojevskoga. Kako sam ja s 5. razredu osnovne škole pročitala Dostojevskog, zaljubila se u tog Miškina, nisam znala zašto se to događa, nisam mogla ja sve to sebi protumačiti, ali me je to formiralo na jedan čaroban način, jer sam onda te knjige iz djetinjstva ponovo kasnije puno puta iščitavala. Evo Mirjana, oprosti, ubacila sam se na tren. Nema problema. Knjige su naročito bile važne nama iz provincije. Ja sam odrasla u Požegi, bili smo zakinuti za mnoge stvari, za kazalište, za suvremenu umjetnost, ako smo možda ono prethodno mogli vidjeti nekim knjigama, ali knjige su nam utoliko bile važne, jer smo bolje i više čitali. Ja bi se skoro usudila reći više nego oni u metropoli današnje, jer drugih stvari baš nije bilo. Bilo je filma. Imali smo 3 kina, pa sa odličnim programom, dakle 70. i 80. godinama, i to je bilo to. Ja sam znala sa svojim profesorom Milivojem Solarom, svojim dragim profesorom sa komparativne, kad bi ga intervjuirala, onda posle završenog intervjua, onda bismo pričali o tim dugim popodnevima provincijskim, on je iz Koprivnice,
i kako smo zapravo tada pročitali ključne stvari. On je naravno bio puno koraka ispred mene jer je eto već u 5., 6. razredu čitao i Dostojevskog i Mana. Ja nisam bila na tom nivou, ali sam čitala. Hvala. Upravo zbog ovog, ja mislim, konteksta i ovog našeg iskustva o kojem smo sad govorili, možda bi krenula i o samom festivalu nekako od njegovih početaka, pa onda došla do ovog današnjeg izdanja festivala. Festival se priređuje od 1995. Magdalena, vi ste bili jedna od prvih žena, osoba koja su zapravo kod nas otvorili privatnu knjižaru Kastropola, a slijedio je zatim sajam knjiga. Što se je dogodilo od tada, od 1995. do danas, u smislu motivacije, izazova s kojima ste se susretali, što se izmijenilo i kod književnika i u književnosti, a onda dijelom, Mirjana, vjerojatno i ti možeš odgovoriti na ovo pitanje, jer si cijelo vrijeme bila prisutna na sceni. Pa promijenile su se galaksije, ne samo na sajmu, nego i u našim životima, tako da sajam je uvijek nekako, na to sam ponosna, bio odraz trenutka. Znači, trenutka u kojem živimo i uvijek smo se jako trudili da prikažemo baš trenutak na književnoj sceni. Znači da bez obzira i na teme koje obrađujemo, uvijek smo negdje htjeli biti, ovo je sada hrvatska književna ili evropska književna, svjetska, regionalna, bez obzira, da baš hvatamo te trenutke, pa mislim po sajmu se, kao i po vjerujem nekim drugim stvarima, može vidjeti ta velika promjena u 27 godina, nije to malo, nije ni puno, s obzirom kakve su promjene. Treba se sjetiti da je sajam nastao 95. u jednom trenutku i sama ideja je bila 20 dana poslije Oluje. Znači, mi smo odmah poslije rata krenuli, pripremljen je taj prvi, kako smo ga pompozno nazvali, sajam knjige u Istri, u stvari je to bila mala izložba knjiga. Dogodio se baš u studenom 95. To je kraj studenog je bio prvi termin prvog sajma. Prvi autori su počeli stizati već na drugom sajmu. To je bila neka strašna intima između publike, autore i nas i možda je to jedino što je i ostalo iz tog vremena jer se zaista sve promijenilo. Tada nije bilo ni društvenih mreža, kultura se tek dizala kad smo mi počinjali. Bili smo neko malo čudo iz provincije, tamo kad sam bila mlada, neka mala iz Pule, neke male Pule radi sajam. Veliko ubrzanje sajam je imao početkom 2000-ih i negdje od 2002. do 2008. to je samo 6 godina, stvara se u stvari festival koji je i nas odmah nadrastao. Nismo mi bili jako ambiciozni, da se zna. Ja sam vodila i knjižaru tada, znači imala sam 2 posla. Sajam je bio kao sajam, ali su se događala neka čuda. Imate periode u životu, valjda kad vam se sve otvara. Znači, to se nama dogodilo na sajmu, dolaze ti veliki autori, Orhan Pamuk, Umberto Eco, dalje je to ta prisna atmosfera. I onda dolaze krize, 2008. i onda ciklički, ja kažem, ovaj sajam se propada i diže svakih 4-5 godina. To javnosti ne zna, to su naše intimne krize, budžeta, ovakve, onakve promjena. Rodili su se i novi festivali, puno njih na tragu našem, ponosni smo na to, ali je malo sad već gužva na sceni, prije ste znali, imate Interliber, imate Pule, to. Sad se javljaju i dragocjeno je to za scenu Hrvatsku. Meni je drago, a drago mi je zato što i moja mlada, ja vodim sad već vrlo mladu ekipu, imaju jedan borbeni stav, znači nikad se ne ponašamo kao pulski sajam i sanjamo, mi smo tu glavni. Ne, malo je tu već i borbe za prostor i mislim da je to jako dobro, a što se tiče same scene, ona se stvarno promijenila. Nažalost, prebrzo je otišla neka generacija koja je upravo obojila pulski sajam.
naših bardova je nestalo u nevjerojatnoj količini, a nova generacija u smislu tih intelektualnih vertikala nije se rodila, odnosno sigurno postoji, ali se javno ne istupa kao što je generacija, ne znam, rođena recimo 36. 38. 40. a neki 50. nažalost otišli su. Nemamo to, nekad su bile strašne intelektualne debate na ovom sajmu, dosta žestoke i evo to mi recimo možda nedostaje. Mirjana? Reci Sanja. Da li bi nešto dodala, da li se nešto dogodilo u takozvanom ženskom pismu? Jako sam te slabo čula. Da li se nešto dogodilo u ženskom pismu? U ženskoj književnosti, u ženskom pismu, da. Da li se dogodila neka promjena od 90-ih do danas, od tih prvih dana festivala do danas? Gledaj, ja ti moram prvo reći, moram te razočarati. Nisam često na sajmu. Ja sam na sajmu i to mi je najbolje. Jer bi se jako loše osjećala da tu nešto boravim, a nemam zaštite. Pa ja neki ovakav sjajan predstav kao što je dala Magdalena, ja to ne mogu dati. A da ženska književnost je prisutna na sajmu od početka i da je ona ravnopravna i da nema prigovora, to je ono što mogu reći. Ne možeš li nešto od mene? Za sada ne, kasnije kad ćemo razgovarati o rujanskoj kupačici, onda ću očekivati još od tebe, a sad ćemo se onda ipak vratiti Magdaleni i ovom sajmu. Dakle, 27. sajam knjiga u Puli je, kao što sam rekla, u tijeku. Pretpostavljam da ga nije bilo lako organizirati u ovo pandemijsko doba. Uza sve to ja pratim i u drugim medijima izvješća svakodnevna o sajmu i čini se da zaista i što se tiče književnica, gostiju, panela, da sajam plovi punim jedrima. Možete nam nešto reći i o organizaciji, a i zapravo o programu koji bi možda izdvojili? Organizacija je bila, ja se bavim organizacijom kako 30-ak, a i prije knjižare, baš sam radila kao mlada cura od 17. godine na festivalu, na jedno od onih festivalki, prošle razne poslove. Dakle, za organizatora vam je stvarno osnovno što morate znati, to je vrijeme i mjesto. Nama se u jednog trenutka dogodilo da ne znamo gdje će se održati sajam, a kada će se održati, ne. To je neki dugi put i vrlo težak i izazovan put je počeo prošle godine kad smo mi se morali izmjestiti iz Doma hrvatskih branitelja koje je tradicionalno sajamsko mjesto i otišli smo u veličanstvena Sveta Srca, to je jedan muzejsko-galerijski prostor, digli smo cijeli sajam. Autori samo što nisu ulazili u svoje auto da krenu za Pulu, 6 dana prije zatvoreni sajam. Poslije toga smo opet izgubili i taj prostor. Nekako stigli u lipnju do te bivše arena i sad smo imali mjesto događanja. Ali nije se opet znalo ni sada da li ćemo mi uspjeti ponovo. Ta jedna nesigurnost, da li ćemo uopće uspjeti otvoriti sajam, pa kad ga otvorimo, da li će naši autori uspjeti stići. Neki su iz cijele Europe, pa te zemlje zatvaraju. Organizacijski, ja tu moram reći, stvarno mladu ekipu, organizatorice su to uglavnom. Vodim, pa su se borile, a za mene koja sam iskusna, bilo je to nešto novo. Mislite da kad radite 30 godina da sve znate, pa ne znam sve. Bila je to za mene u stvari s jedne strane teška, ali s druge strane baš onako slatka neka novost, da se, kad se uspijete realizirati i onda staviti to je kao da malo ispovijest, imam vlastiti uspjeh na sobom. A što se tiče programa, jedan sad već dobar komad programa je
napravljen, već postoje ti miljenici Pule, naravno sve nas je oduševio Ivan Čolović, veliki intelektualac, veliki urio sajam, pa onda Tone Stojko sa tom svojom prekrasnom knjigom fotografija, on pratio je 50 godina, pa on prati prosvjede, a Ivan Čolović 50 godina radi jednu biblioteku kultnu. Tako imali smo dva iznimna autora. Velika stvar je bila i 200 godina Dostojevskog, program koji smo u čast toj godišnjici napravili, a nazvali smo je Amort ili razorna ljubav. Meni se ta razorna ljubav jako sviđa. U ovom nikad više, mislim, lijepo govorimo o ljubavi na taj način, svi smo nekako cool. Ljubavi prolaze, ja nisam taj tip i tu je, moram reći, uz redatelja Vasilija Senjina, Ivanu Peruško koja je sve to osmislila i Jasminu Vojvodić zablistala, naša prvakinja HNK, ali Puležanka, naša mala Jadranka, ali velika Jadranka Đokić koja je ušla u ulogu Nastasije Filipovne na kraju promocije i doživjela jedan veliki pljesak, ali sad dalje, evo danas je Mirjana Duganđija, meni je posebno drago jer ja ću prvo reći, ja mislim da je to jedna od najboljih knjiga ove godine, ako se govori o sajmu kao trenutku, onda mislim da smo Mirjanu Duganđiju uhvatili u pravom trenutku sa Rujanskom kupačicom, sva je u temi i sva je tako posebna. Danas je i Damir Karakaš je na sajmu, on ima veliki fan klub u Puli, nova knjiga, friška, mi kažemo, očekujemo jako puno publike i negdje do kraja nam slijede neke premijere koje su meni drage. Renato Baretić, on je sujevjeran jer on je 8. povjerenika stavlja u Puli i tada dobio one silne nagrade, onda je postao Renato Baretić, poslije, tako on kaže, i ovu knjigu će predstaviti. Do sad ih je predstavljao i ovo. Ivica Nišević također dugo na sajmu, on dolazi s premijerom, on meni kaže, kako me zovu ovi autori iz Splita, kaže Nevisko, pa di ćemo, nego će biti Puli, pa kažem, mi volimo premijere, i pulska publika voli premijere. Ono što se čeka je pak još jedna godišnjica, tako mi je drago da smo učinili, jer mislim, vidim u Hrvatskoj se o Krleži ne priča uopće, pa ni o godišnjicama. Mi smo nekako osmislili jedan program koji se zove Pod Krležinim zastavama. Mislim da te zastave treba čitati i imate osjećaj da se to događa ovog trenutka, a ne onda kad je napisano. Sada, malo smo kombinaciju napravili o njemu govoriti dobitnici nagrade Fritz. Znači, nešto trenutka, nešto ono što smatramo da bi trebalo biti zauvijek i o čemu bismo trebali pričati. Imamo opet te Spličane, to je veselje u Puli kad oni dođu, pričegine o ljubavi, vjerujem da će biti puno smijeha. Završavamo s jednim sjajnim strip crtačem iz Francuske, Zanzimom. Muška koža se zove, taj strip, Hubert je pisao scenarij, jako izazovna priča o seksualnosti, o iskustvima i izvršavamo negdje na kraju, uvijek voli da teme s prošlih sajmova ne nestanu, a tema Lipanjskog sajma, odnosno 26. sajma je bila poezija i dolaze nam Gordana Benić i Andrijana Štunca, velike pjesnikinje, idemo prema 8. sajmu. Ako se ne varam, mi tada već tonemo, ako ću biti najiskrenija. Roni mora, tako. I onda brodite prema sljedećem sajmu. A dobro, i ovo potonuti, biti neko arheološko lijepo čudo, nije niti to tako loše. Htjela sam reći da u nedjelju imate baš sa malo čas spomenutom Andrijanom Škuncom zadnji doručak, ako se ne varam. Ja ću reći sad opet da se Mirjana ne ljuti, oproštajni doručak s autorom, ali samo do sljedećeg sajma, nije to oproštajni za uvijek. I u stvari sam se htjela nadovezati da, čitajući program,
stvarno sam se začudila kako se kod nas malo spominju i Dostojevski i Krleža i te velike obljetnice i ti veliki autori. I zato mi je drago da se na vašem festivalu predstavljaju izdanja, između ostaloga, koja su stvarno ogroman doprinos, evo konkretno Dostojevski, toj temi. Pa sad, ako je moguće malo o toj publikaciji o Dostojevskom koja je nastala zapravo povodom njegove obljetnice. Pa uvaženi izdavač, a to je Disput, on ima divno izdanja i objavio jedan zbornik koji je Jasmina Vojvodić uredila. U njemu je Peruško, koji su u stvari napravili jednu priču tog zbornika na predstavljanju Amot ili Razorna ljubav. Nisu predstavili kompletan zbornik, ali su predstavili to ovog puta jako kazališne adaptacije Dostojevskog, koje su jako i teške. Na samo predstavljanje baš govorila i Jadra Đokić, nije ona samo kazivala Nastasiju Filipovnu, ona je govorila o svom iskustvu ulaska u likove. Zanimljivo je da ona je igrala i Aglaju i Nastasiju Filipovnu i šta to znači kad uđeš u tako jedan lik Aglaje, znamo kako je. Pa onda poslije u Nastasiju Filipovnu, nakon nekoliko godina, kakve su te teškoće, ali je govorila o tome zajedno sa Vasilijem Senjinom. Meni je to bilo jako zanimljivo. Kako Rusi čitaju Dostojevskog. Po prilici znam kako mi čitamo Dostojevskog, gdje sam sa puno ljudi pričala, i stručnjaka i oni koji nisu. Oni ga čitaju ipak malo drugačije. I sada naš prijevod, a Vasilij Senjin je insistirao na svakoj riječi. Jer on kaže, ne znam zašto se upotrijebila ta riječ, kad to baš ne znači to, nego znači imate vi u hrvatskom, on zna hrvatski jezik. I ta priča kako adaptirati te ogromne knjige Dostojevskog u teatar, to je bila tema našeg razgovora. Naravno i ta ruska ljubav koja nikad nije više razorna. Dio zbornika o kojem ste me pitali, ali naravno tu ima i o filmu i o drugim stvarima u Dostojevskog. Predivno je dizajnirana, predivna. Ja mislim da bi svako trebao tu. Ja sam je odmah stavila sa strane, kažem, ja to Dostojevskog sam čitala, ali sam ga davno čitala, u više navrata, ali jako mi je zanimljivo ponovo se vraćati njemu i slažem se s vama, premalo govorimo o klasicima. Smatram jako važnim obilježavanje godišnjica kad već ovakvih pisaca, kad već to ne činimo u svakodnevnom životu, da malo prisjetimo publiku što nas je to formiralo. Meni je za Dostojevskog naravno jako drago, cijeli svijet slavi Dostojevskog, ne samo Rusija, pa evo slavimo i mi, a malo je tužno da se o Krleži ne govori više ni na takvim godišnjicama, dakle nekako ga se nekim čudom briše, a tako velikog autora mislim da bismo morali iščitavati i mi koji smo ga čitali, ali i nove generacije. Naravno, zapravo je teško ponekad razumjeti i suvremenike bez znanja klasika, jer onda pratimo povijest i naravno i povijest književnosti, ali i svega što se oko nas događa, i ja se uvijek volim vraćati klasicima, ponekad na način da izvlačim iz te očeve i majčine biblioteke nasumice knjige pa ih ponovo čitam, da bi se prisjetila, i svako čitanje je novo čitanje jer se i mi mijenjamo i odrastamo. Ja sam za sada, Mirjana, pročitala jednom Rujansku kupačicu, ali pročitat ću je sigurno još jednom, jer kao što kažem, volim se vraćati knjigama, a ti si konačno dočekala i promociju knjige, i to upravo na ovom divnom sajmu gdje zajedno sanjate knjige u Puli. Pretpostavljam da je to poseban osjećaj biti pred publikom i dijeliti taj osjećaj i konačno predstaviti knjigu javnosti. Pa gledaj, s obzirom da sam ja navikla na Pulski sajam koji se do prošle, odnosno pretprošle godine,
događao u Domu hrvatskih branitelja koji je jedan sasvim drugčiji prostor, austro-ugarski, rekli bi. Ja sam sebe nekako stalno vidjela u tom prostoru, a ovaj prostor je sasvim drugčiji. Autor je puno izloženiji publici, jer nema kao recimo u Domu hrvatskih branitelja, nema da je sve okruženo knjigama, pa ljudi malo kruže oko knjiga, malo poslušaju promociju, pa ako im je zanimljivo ostanu, ako im je dosadno, onda naravno odu, nego tu je malo strože nekako sve to skupa. To je naravno i zbog mjera. Sjedite pred publikom sa svojim, ko vas već predstavlja, mene Aljoša Pužar, hvala mi, i publika je ispred vas i to je to. To je to, malo sam onako izloženiji nego što je bilo u Domu hrvatskih branitelja, gdje nekako sve zašuškamo, pa malo se možete i vi. Da. Kao što izložba se zove izložba, zato jer se izlaže, ali i zato jer je autor izložen, zapravo ste i vi književnice izloženi i ja često kad imamo otvorenje izložbe, jer se mi bavimo likovnom umjetnošću, imam veliku tremu, imam puno veću tremu uvijek kada sam pred živom publikom nego recimo kad razgovaramo ovako preko nekog medija. Tako da, evo ne znam, imaš li i ti malu tremu ili voliš zapravo te iznenađujuće trenutke, te momente kada te publika krene nešto pitati, a i ovaj tvoj sugovornik koji vodi razgovor? Pa gledaj, s obzirom da je meni toliko drago da ja svoju knjigu predstavljam u Puli, ja sam tu tremu već ostavila iza sebe. Inače nemam nikad tremu, ni od kakvih javnog nastupa, pa valjda neću imati ni večeras. Ne, onda sigurno nećeš imati niti večeras. Ajmo malo sad o knjizi. Naravno, ja pozivam i Magdalenu da se uključi u ovaj razgovor. To ne mora biti samo moje propitivanje tebe i onda tvoji striktni odgovori. Dakle, za ono koji ne znaju, radi se o zbirci priča koju evo predstavljaš na ovogodišnjem festivalu. Te priče su, evo ja ću reći, iako nisam stručnjakinja niti recenziram književnost, rekla sam da sam iz likovne struke grafička dizajnerica, ali čini mi se napisane vrlo minucioznim stilom koji zahtjeva pomno čitanje, vrlo slojevito. Priče traže jedno strpljenje koje smo nekoć svi imali, evo čitajući klasike, možda i neke druge klasike koje smo spomenuli, i ne samo strpljenje, nego ljubav prema riječima i procesu čitanja. Jesam ja to nekako uspjela uhvatiti? Ti si uspjela, samo je sad pitanje je li to doista tako, je li ta knjiga doista tako uspjela u toj minucioznosti i detaljiziranju, koji su meni jako važni. Bez tog pomnog odnosa prema riječima koji se u književnosti rabe tako da se rabe samo u književnosti, oni ne vrijede za ostale sfere života, onda je to tako i nema ni smisla pisati književnost drugčije nego da je pišete onako kako se književnost piše, a to je da govori o stvarima o kojima se jedino na književni način može govoriti. Naravno da mi je važan i sadržaj, naravno da mi je važna i konstrukcija priče, posebno ovdje, u ovoj zbirci, posebno zato što su to, hajde recimo, kratke priče, možda nisu ni toliko kratke, ali kratka priča ima svoja pravila. Ja sam baš nastojala na tome da se ti pravila držim. Dakle, kratka priča nije kada izvedete staru tetu u šetnju, nego kada trčite sprint, to bi moralo biti tako. Ali s druge strane, kad krenete pisati, onda podsvijest odradi puno toga za nas, pa možda nešto što niste krenuli da se ne dogodi. Ili se dogodi nešto drugo. Ako se Magdalena neće ubaciti, ja bi evo dodala da su u središtu priča žena,
u središtu priče je žena ili žene, više njih, koje vrlo često ostavljaju provinciju, mjesto iz koje su došle, dolaze u grad. Priča o ženama koje žele i znaju se drznuti i biti živa seksualna bića. Evo, pročitala sam sad tu knjigu u kojoj stvarno ima, koja je nabijena erotikom i koja nakon svega onako unatoč možda i nesretnih nekih krajeva ili polusretnih ili otvorenih završetaka, vidim tu ženu koja korača ravno u potpeticama sa suknjom koja vijori. Sad, što je točno pitanje? Pa zapravo sam htjela reći da je to priča o ženama koje su uspješne. Ok. Dakle, te priče su priče o ženama zato što se meni čini da puno uvjerljivije o ženama mogu pisati. A mislim da je njihov sadržaj univerzalan i da na mjestu svake te žene se mogao naći i muškarac. I svatko od njih je iskusio i gubitak, i ljubavni nered, i ljubavni stres, i teški kraj ljubavi, tako da mislim da ne odnosi se nužno samo na žene. Da, one dolaze iz provincije i neke im stvari polaze za rukom. Ne bih sad baš rekla da su jako uspješne, više onako istrajavaju nego što su uspješne, a ti ljubavni završetci su teški i tužni, možda baš zato što im je ljubav na prvom mjestu u životu, pa onda od nje i previše očekivaju. A ta ljubavna očekivanja, ta su uništila čuda. Dakle, osim što se možda dio toga može primijeniti, rekla si i na muškarce, ali neke priče su mi ipak vrlo ženske, a ono što si malo čas rekla, upotreba jezika, riječi, mislim, hrvatski jezik je hrvatski jezik, a opet svaki pisac, svaka pisateljica napravi od tih istih slova i istih riječi jedan svoj vlastiti korpus stilom izražavanja, pa si tako i ti razvila taj osebujni stil i redajući te riječi, evo, ja sam primijetila između ostaloga da seksualnost o kojoj se govori i recimo riječi poput gačice, koja je na tako seksi način upotrebljena na više navrata i više priča, mislim da nisam pročitala kod nikog drugoga. A nije to jedina riječ koja se koristi na taj poseban tvoj način, rekla bih. Pa stvarno si akribična, Sanja. Ja znam da sam upotrijebila tu riječ, ne znam koliko puta, ali priznaješ da je to jedna ljubka riječ, ja, da. koja pristaje sadržaju tih priča, koja pristaje temi ovoga festivala. Ne, jako mi je drago da si uvela tu riječ. Ja sam rekla, ona je ljubka, ona je korištena na različite i vrlo senzualan način i oduševila sam se kad sam je pročitala i shvatila da je do tada nisam zapravo niti puno puta, mislim, ne znam da li sam ikad pročitala baš tako lijepo gačice. Rujanska kupačica, sam naziv, što ti je on značio? On nekako ne odnosi se na najbolju priču u zbirci, što me upozorila moja draga prijateljica i urednica Jadranka Pinterić, ali se odnosi nekako na svijet te zbirke. To je zbirka o ženama koje nisu više mlade, ali im se događaju stvari koje bi se možda događale nekoj mlađoj ženi ili kusaju posljedice onoga što su zakuhale kad su bile mlade. Utoliko je i ta rujanska kupačica malo ironičan naslov, jer ona je isto ljubka i onako mirna i sve se smiruje,
takva je i naslovnica knjige, ironično, ali mira nema nigdje. Ljubav je nemir, nered, diluvijalna sila, pa sve što izgleda kao idilično, to je mala ironija. Da li nam nakon tog rujna i ljeta dolazi zima? Da li naslov nagovješćuje nešto što je pred nama, neminovno? Nama, evo ovdje koji smo sada uključeni u ovaj razgovor, tebi, Magdi i meni, nama ne dolazi zima ni u kojem slučaju. Bravo, to sam htjela. Ne, ni u kojem slučaju. To će se oni koji nam je možda priželjkuju načekat će se, ali da zima dolazi generalno poslije jeseni, pa da dolazi. Obučit ćemo se malo bolje pa će i ta zima proći. Spomenula si Jadranku Pintarić, urednicu tvoje knjige i tvoju prijateljicu. Kad sam vidjela da je Jadranka urednica, pitala sam se kako je raditi u tim višestrukim ulogama. Jadranka urednica, Jadranka spisateljica, ti novinarka i spisateljica i onda zajedničko to uređivanje, jer posao uređivanja isto može biti ovakav i onakav u smislu, pa rekla bi, intervencije u knjigu ili bilo kojih drugih tehnika. Kako ste surađivale? Surađivale smo super, ako će se Jadranka s time složiti, jer sam ja dosta jedna tvrdogava autorica, pa na neke stvari naprosto ne pristajem, a Jadranka me dobro pozna, pa onda zna da ja neću pristati. Na neke stvari me upozorila i dobro me upozorila i dobro da sam to ispravila. A najveća mora pisca je valjda to da kad knjiga izađe pa je on otvori i onda prvo na što naiđe je neka greška ili nešto gdje je trebalo nešto dodati ili oduzeti. To se događa. Ne otvarajte svoje knjige. Dok ne prođe neko vrijeme. Da, kažu da nema niti jedne knjige bez mane koja nema barem jednu grešku, tako da držat ćemo se onda te poslovice. U Jadrankinu, i sad ću se malo osvrnuti jer sam naravno čitala Jadrankinu knjigu, ona spominje puno, referira se na puno književnika, dijela, citira. U tvojoj knjizi možda ne toliko, ali ipak ti spominješ nekoliko erotskih naslova tipa Diderove Redovnice, de Sadove Justin ili Ogleda u vrlini. Čini mi se da i ti u tom svom pismu pozivaš čitatelja, čitateljicu da upućuješ ih i na drugu literaturu, možda svjetsku erotsku literaturu. Jesam li to krivo? Ne, to si odlično primijetila, jedino to meni nije palo na pamet, pa ti hvala na tome, što si mi otkrila još jednu dimenziju, a ja zapravo spominjem te knjige da bih ne čarala dob aktera, dob junakinja te priče. To su dvije djevojčice od 12 recimo godina koje uz zaspalu knjižničarku provincijsku preturaju po knjigama pa nađu svašta. To je zapravo zbog toga da se nekako odredi ta njihova dob i da se kaže kako je taj rastanak za njih, jer jedno od njih se u drugi grad, pa onda još udaljeniji grad, bio jako težak. I to je priča koja se meni dogodila, to je jedan od mojih prvih velikih gubitaka u životu. Odlazak najbolje prijateljice. Eto, to je pričan. To je uvijek, meni se desilo na neki drugi način nešto slično, odlazak prijateljice je uvijek težak, a zanimljivo je bilo upravo to spajanje godina junakinja ovih svjetske literature koje sam spomenula i junakinja iz knjige, njihova znatiželja dok su bile 12-godišnjakinje na različitim područjima, pa me onda to podsjetilo pomalo i na one dvije prijateljice u djetinjstvu iz romana Osobe koju znamo pod imenom Elena Ferrante i Genijalnih prijateljica. Znači, meni svaka tvoja priča je otkrivala još neke podslojeve
i neke druge elemente svjetske literature i hvala ti na tome. Što si to primijetila, ja inače Elenu Ferrante nisam čitala jer nije to moja literatura, ali mislim da ću je sad pročitati jer se priprema u HNK predstava za 30.12. njihova tradicionalna premijera uoči stare godine. A što se tiče te priče, ona se zove 26. poslijeratna godina i vidi se da je to priča koja se događa u socijalizmu. 26. poslijeratna godina je 1971. Nije samo 1991. godina bila godina nakon koje su mnogi ljudi napustili svoje domove i otišli, pa recimo u Srbiju. Nego je to bila i 71. godina i odlazak te prijateljice je zapravo posljedica događaja koji su se dogodili 71. godine, tako da ona ima jednu dosta političku potku koju druge priče nemaju. Eto, ona jedina ima. Osim nje, evo ja ću još jednu priču spomenuti, a druge neću, ipak ću ostaviti čitateljicama i čitateljima da uzmu, da zgrabe knjigu i da je pročitaju. Jedna rečenica iz priče Gdje ste male krijesnice, Bubamare Krtice, mi se čini kao da je možda neki skriveni moto knjige, a to je živjeti život bez zadrške. Jer te žene unatoč svega na kraju uživaju, znaju uživati i ne libe se trošiti, ne libe se napraviti nešto opasno, pa čak i ukrasti iz dućana, dakle živjeti život bez zadrške. Dobro, krađu iz dućana ne bih propagirala, a što se rekla, da, živjeti život bez zadrške, one su zapravo žene koje žive lišene brige o konvencijama. To je lijepo rekla Geja Vlahović koja me intervjuirala, zaboravila sam, one su ravnodušne prema konvencijama i toliko mogu živjeti bez zadrške, međutim nisu ni one bez mana. Recimo u prvoj knjizi, u prvoj priči imamo ženu koja je depresivna i ona u toj depresiji gubi gotovo 2 godine ležući u krevetu ili se dižući ili kad se konačno odluči spremiti ili začun, ne smije sjesti na krevet jer kaže da je prebacuje da legne. Tako da one žive život bez zadrške koliko mogu, a to ne leži u njihovim stavovima, nego naprosto u njihovim mogućnostima kao osoba, fizičkim mogućnostima. Evo još jedno pitanje, možda za obje, a možda to i nije pitanje. Čitala sam kritiku Tomislava Čadeža, to jest osvrt na knjigu, koju je svrstao u žensku prozu u trapericama. Evo, reci Magda. Ne bih se složila. Ja, evo, samo kratko o knjizi što mislim, zašto me i tako začarala, osim što ste lijepo spomenuli stil. Mirjana piše apsolutno fantastično, ali ono što nama nedostaje, možda i tu Čadež misli, ali jako je različito, nama nedostaje u hrvatskoj književnosti, a boga mi u evropskoj, nedostaje nam erotike u tekstu. I kad sam a znala sam da će biti tema sajma ljubav, ali imali smo prije toga još jedan sajam, lipanjski. Ja sam Mirjana rekla, ne, ja tebe čuvam za ovaj sajam gdje je tema ljubav. I meni je bilo strašno zanimljivo kako je ta erotika, kako ona probija kroz tekst. Znači ona nema, nešto su pokušavali zadnjih godina, pisci uglavnom, ne spisateljice, i to je bilo dosta neuspješno. Kod Mirjane erotika je u pori teksta. Znači ona nije, u trapericama, to je neka sasvim druga priča, isto priča tog vremena. Znači to je baš jedan trenutak i ništa loše o tome,
ali ovo je po meni dijametralno suprotna proza, jedna profinjena, stilizirana i kažem nikakvim erotskim namjerama erotično. To je moje mišljenje. Magda, hvala ti, ja prosto ne znam što bih na ovo dodala. Inače, Večeraže napisao jednu jako lijepu kritiku, onako, jedino što mi nije bilo jasno to je što misli s tim proza u trapericama. Možda misli da je to, možda misli da je ipak riječ o urbanim ženama, evo, možda to mogu dešifrirati. A ovo što je Magda rekla, evo, ja ću se onda samo nadovezati na Magdalenu. Rujanska kupačica i ti, jedna od rijetkih književnica i knjiga u kojima je na ovaj način prisutna erotika među ženama spisateljicama i to mi je bilo izuzetno drago jer kao što sam već spomenula iz kućne biblioteke sam izvukla Froma, pa Anais Nin, tu je negdje bio i Marquis de Sade, svega je bila u toj biblioteci i mislim da nam erotika i eroticizam treba u svakodnevnom životu i hvala ti zapravo na ovoj knjizi. Žao mi je što neću biti večeras na predstavljanju, ali znam da ćete vi svi drugi uživati. S nama si ti. Evo, s vama sam recimo kao da sam u Puli koja mi je inače jako draga i stalno razmišljam o tome da li bi se iz Zagreba možda trebala preseliti u Pulu. Ja bi se sad malo vratila ipak Magdalena i na vas i ova tema ljubavi, erotika koje smo sad govorili, ali zapravo i izbor gostiju i cijeli taj pulski festival mi se čini da je jedan sajam koji radi jedan dobar i uspješan propuh upravo u ovim našim malim učmalim sredinama, bilo nacionalističkim, bilo uskogrudnim, na bilo koji način, jer se nakon raspada bivše Jugoslavije, koju sad svi volimo zvati samo regija, jer je to nekako valjda jednostavnije, nisu se ta prijateljstva niti naši mentalni sklopovi preko noći prerezali, niti su te granice nastale politički, ostale i među nama. Tako da mi se čini da baš sajam zaista ima jedno posebno mjesto koje odabirom gostiju ti gosti rade propuh kao neki ventilator u toj našoj maloj sredini. Pa hvala vam na tome, mada u našoj namjeri, ja sam to studirala književnost i prvo što su me naučili, nemoj ulaziti u te biografizme, čitaj tekst kakav jest i to je vladalo ono vrijeme i uopće nekako je to u meni ostalo, ali i suradnici su mi takvi. Mi imamo, čini mi se, izdvojeni smo stvarno iz svega i baš fino što smo u Puli, tako na kraju svijeta, kod nas željeznička pruga, ako želite doći u Pulu, željeznička pruga završava u moru, dakle, mi smo ti. I uvijek kažu Puležani i Puležanke osebujni i svoji, ali namjera je uvijek kad radimo sajam, proći kroz temu najbolje što možemo. Nije to uvijek baš ni lako, zato što ovisno kakva je godina, šta se objavljuje, kakva nam je prijevodna literatura. Tako, recimo, na primjedbe imaš previše regionalnih autora ili imaš premalo regionalnih autora, ja se jednostavno ne mogu ni osvrnuti, jer oni su svi tu zato što podupiru temu prije svega ili su interesantni iz nekog drugog razloga. Znači, uopće propuh je u tome što se ne obaziremo kao ni junakinje Mirjaninih priča, mi se ne obaziremo na konvencije. Naprotiv, možda je to malo štih Pule, možda je to uvijek bilo, to konvencija nikad nije bilo barem u ovom gradu, nešto je možda i to, ali je stav sajma da prikazuje najbolje, da prikazuje najzačudnije, novo što ljudi nisu vidjeli. Pulska publika vam je, moram reći, sad već vrlo razmažena, u pozitivnom smislu, poslije 27 godina,
i autori to osjećaju i kako su postavljeni i na kakvoj sceni i kako su tretirani, ali glavna je ta pusta publika koja ne znam kako ime da dovedete ako nije došlo do dodira publike i autore, to nije bila dobra promocija. Puljani nekako Puležani određuju koji su to njihovi miljenici, onda ostaju zauvijek. Ja vjerujem da će Mirjana, bila je ona već na Pulskom sajmu, ali nije bila ovako postavljena. Ona je imala jedan program autor čita autora, a sada je Mirjana po prvi put se predstavlja sa novom knjigom i ja baš to očekujem, ja vjerujem da će ljudi posegnuti za tom knjigom. Nama je u stvari želja da ljudimo za knjigom. Koji su naši putevi, a Propuh je ono što ste nazvali Propuhom, to je stvarno dobrodošlo. To je nekako, kad malo propušete i hrvatske male lobije i kad malo se maknete od mainstreama, vjerujte, ona publika čitalačka to osjeti odmah. Ja bih samo dodala da se Hrvati, kao što znamo, tradicionalno jeze i boje propuha i da su nam naše bake i mame uvijek govorile čuvaj se propuha, buš se prehladila od tog propuha, tako da je to, ja bih rekla, ovak jedan zaista u stilu ovog što sam rekla o Mirjaninoj knjizi, znači festival bez zadrške, pa može i propuh, nema veze. To je, malo ne klupaju prozori, ništa se neće dogoditi. Čini mi se da se zapravo taj duh nekako osjeti i u odabiru knjiga koje su naslova, koji su u konkurenciji za nagradu Libar za Vajk, jer sam primijetila ove godine veliku raznolikost među naslovima i nekoliko knjiga o likovnoj umjetnosti, kao i jednu grafičku novelu, evo iza vas je jedna intervencija Danijela Žeželja, pa moram reći da je njegova grafička novela recimo u odabiru za nagradu, što me silno razveselilo kad sam vidjela raznolikost zapravo tih naslova. Raznolikost, intencija te nagrade koja je došla nakon, pod navodnicima, glamuroznog Kiklopa, želja nam je bila uključiti nekako one elemente, one karike na putu knjige od autora do čitatelja. Tako smo u tu nagradu ugradili i struku koja nestaje, koja nažalost nestaje, a to su knjižari. Dakle, prvu selekciju rade knjižari i to 3 vrsna knjižara koje isto bez zadrške biraju. Dakle, ne radi se samo o književnosti, radi se o knjigama. Zato je taj raspon toliko veliki da imate čak nekad od slikovnice, grafičke novele do, ne znam, vrlo stručnog eseja, znanstvenog. Libar za Vajk je naš izraz, znači Libar zauvijek, knjiga zauvijek, knjiga zanavijek. Ideja je bila koje će to knjige ostati iza nas, koje neće biti samo na ovom sajmu, koje mi slažemo u svoje biblioteke za naredne generacije, koje su to te one prave knjige. I moram reći, ja sam opčarana, to su moje kolege, ja sam počela kao knjižar i uvijek se tako osjećam, mislim da su potpuno, kažem, svedeni knjižari danas na prodavače, što isto nije loše, ali to je jedan poseban mjesjer i mislim da knjižari imaju tako, oni su bez predrasuda, oni slušaju publiku, oni su prvi u dodiru s publikom, oni puno uče od publike i vraćaju je, pravi knjižari. Eto, zato je odabir tako, čini mi se, izuzetan. I ne prati ništa što se događa u Hrvatskoj po odabiru, čak i kritike. Naravno, poklapaju se i te knjige, ali vidite da su našli knjige koje nisu od velikih izdavača, koje nisu bili u medijima, znači to je neka svrha. A publika nevjerojatno, ne traje dugo ta nagrada, 5 godina, ali ne znam, odabir publike je fantastičan. Mi nemamo lošeg dobitnika Libra za Vajk. Mislim da sve te knjige koje su do sada odabrane, zaista s pravom su odabrane u namjeri da ostanu i iza nas, iza sajma, iza svega u nekoj biblioteci, možda druge, treće generacije poslije nas. Da li da još spomenemo malo ipak i program Slavenski Đardin,
jer je i on dijelom pred vama, i još možda reći publici što ih čeka do nedjelje. Sve sam vam rekla to. Onda dobro, onda mogu reći zašto Slavenski džardin, možete mi to pitati. Da, znam da ste dijelom odgovorili, ali evo može, da, recite. Slavenski, mi volimo osim tematski, volimo imati, osim što volimo imati teme koje nas vode, volimo imati i te naše programe koje razvijamo kroz godine. Zna se, poznati su programi od doručka s autorom, preko Sutona uz knjigu, razgovori za zavjese, to su nacionalni programi, ali Slavenski džardin je nekako za mene poseban program zato što se bavi slavenstvenošću i kulturom. Eto, u tom našem novom vremenu, vjerujem da ste primijetili, slavenska kultura se ne spominje. Negdje je ona malo u sjenu, a zaista, mislim, imamo ukrajinsku, Nobelovku, imamo veliku scenu, veliku rusku scenu prije svega, ali veliki taj slavenski svijet sa forumom slavenskih kultura, kolegicama iz Ljubljane, mi smo imali Slavenski džardin, evo ove godine došla nam je sjajna Sofija Andruković, već je ona imala već je postala miljenica Pule, Gabriela Babnik je bila, spomenula sam i 200 godina Dostojevskog, Amort, to je isto u okviru tog programa, i već sad na sajmu su već neki razgovori za sljedeću godinu koji slavenski pisci dolaze u Pulu. To osim ovo što ste spomenuli regionalni, zaista dolaze kao doma, ali sad me veseli da će možda i za koju godinu ruski, poljski, ukrajinski, češki pisci reći, pa da idemo u Pulu, tamo nam je Slavenski džardin. Evo, to je ta neka programska naša želja. U svakom slučaju lijepa priča, hvale vrijedna i meni i vjerojatno cijeloj publici draga. Ja mislim da smo mi ovim razgovorom obuhvatili sve te ljubavne teme ovogodišnjeg sajma Sanjam knjige u Puli i mogu vas samo pozdraviti, Mirjana, tebi zaželjeti ugodno veče i promociju i razgovor o tvojoj knjizi, a Magdalena, vama ugodan ostatak do kraja sajma i da i ono nakon sajma prođe dobro, jer znam da nakon tog stresa zna onak malo popustiti i da se ljudi znaju da znaju biti onda malo lošije, recimo sljedećih 10 dana. Želim da to izdržite. Nema toga kod Magdalena. Ne, mi izdržat ćemo. Mislim, veliko je veselje što smo uspjeli, evo sad se vidi, napraviti 2 sajma u godinu dana. Nadam se da će to biti samo slučaj ove godine, jer zaista nije lako, ali veliko je veselje kad vidite kako vam dolaze autori u Pulu, kako hrli publika. Mislim da nećemo biti mislim da ćemo biti sretni i mirni, napokon. Pozdrav vama dvijema, poziv publici koja još nije bila da dođe svakako do kraja sajma i zapravo sretan ovaj ostatak sajma i posla koji još trebate sa zadovoljstvom obaviti. Evo, lijepi pozdrav. Hvala vam. Pozdrav tebi, hvala. A ne, ja sam stvarno, ja je iskreno